Namhlanje ngizokhuluma ngoKhuzani, umculi kaMaskandi. Ngizokhuluma ngoKhuzani namhlanje kuyi-13 December. Ngizokhuluma ngoKhuzani, umculi kaMaskandi. Bafowethu, ngiyaxolisa kulaba abangamthandi uKhuzani. Mina ngizokhuluma la iciniso lika spirituality. Ngiyaxolisa kulabo abangamthandi uKhuzani. La angikhulumeli uMaskandi, angikhulumeli umculo la. Ngikhulumela iciniso eningaliphika kodwa livunyiwe emazulwini, lavunywa emhlabeni. Isidalwa esihamba noKhuzani ngiyasihlonipha. Loya baba loya bafowethu unamandla. Uyathanda awuthandi, uyavuma awuvumi, loya baba unamandla. Bafowethu, siyabona ukuthi ubaba uKhuzani Mpongose njengoba wamemezela ukuthi uyashada bafowethu, bhekani ipheko bafowethu, bhekani umhlaba unyakaza bafowethu. Bafowethu, noma kungathiwani loya baba unamandla bafowethu. Bhekani ipheko engakanani, bhekani inkomo engakanani bafowethu, bhekani iphiwo engakanani bafowethu, bhekani imali engakanani bafowethu abantu abamphekisa ngayo. Lokho kukonfirma isidalwa. Yabo, izinto za spirituality zikonfirmwa abantu. Yabo, mawunamandla emhlabeni, mawenza into kuba nje. Mawunamandla nje emhlabeni, mawenza into kuba nje. Bafowethu, iFacebook, iWhatsApp, iInstagram, iTikTok, iTwitter bafowethu ike yavala bafowethu izolo. Kwatrenda umshado bafowethu, uthi ungena kule post lo umuntu ukhuluma ngomshado kaKhuzani, uthi ungena la umuntu ukhuluma ngomshado kaKhuzani bafowethu, and okuhle ngibonile abantu bebancoma kuphela. Naloko ukuthi abantu bakuvume amandla kwawona lawo, ipower ngisho yazidemonstrate. Abantu mase bakuvuma nje umhlaba wonke kusuke sekuyipower is-demonstrated. Yabo, umuntu ongakaboni ukuthi loya baba loyo uKhuzani unamandla angakanani, nesidalwa kahamba naso ukuthi sinamandla angakanani, akaphinde abone bafowethu. Angazi ke ngoba sisakhuluma lana ngalomshado lona we-white wedding watrenda bafowethu. Even today uyatrenda kuyi-13. Asazi ke ukuthi ngeyi-15 Monday kuyoba kanjani. Hayi bafowethu, umuntu akavunywe ephila bafowethu. Asifuni bafowethu ukuthi into enhle yenzakala phambi kwamehlo wethu sizibe. Mina angikhulumeli umculo kaMaskandi, ngikhulumela mina ubaba uKhuzani individual. Uyabona, ngize ngithi ubaba uKhuzani, uyabo ukuthi umnomzana omuzi lo yabafowethu. Ubuhle bafowethu obulapha abantu bese bakonfirma ukuthi lo muntu unepower. Nibonile bafowethu kube kanjani kuma social media. Even today sikhuluma kunjani bafowethu, ipower ke leyo. Mawunepower bafowethu, ipower iyazidemonstrate ngokwayo. Awudingi ukuyincedisa ipower ukuthi hey manje sekushada uzibanibani, hey manje sekuyinini, hey ngivumeni. Hayi, vuma abantu kwalezo ipheko ziyakonfirma bafowethu ukuthi hayi loya baba unamandla bafowethu. Ubaba uKhuzani Mpongose, ubaba loya, ubaba womuzi, uganiwe bafowethu.
Ngithi nje mfoka Khuba, uNkulunkulu nesidalwa sakho, mina ngumprofeti uMandlezulu, ngiyasivuma. Amandla akuwe azidemonstrate ngokwawo. uNkulunkulu akubusise njalo, akukhusele, akuvikele. Yonke into oyenzayo ichubeke njalo impumelelo njengoba siyibona impumelelo phambi kwamehlo ethu. Sifuna ivideo lama-video ngafakayo into enhle ukuthi awa-expire, azohlala khona la kuma-social media ukuthi ubani nobani abone bafowethu ukuthi kunyaka ka-2025 ngeyi-15 December kwake kwayenzakala isimangaliso esingakanani ngomculi esimthandayo. Ngingakhulumeli umculo kodwa namhlanje ngikhulumela nje amandla azidemonstratayo ngoba Khuzani Mpungose. uNkulunkulu anibusise nonke bafowethu. Mawunamandla kuba nje, you don't recruit abantu ukuthi bakuvume, kodwa abantu bayazidemonstrate amandla wakho through izinto ozenzayo. Izulu likuvumile baba, nomhlaba ukuvumile. Abakuvumanga ngomlomo, bakuvume nangezenzo. Ipheke ingaka, abantu abangaka abasupportayo, ngiyathemba ukuthi nalabo abangazikhiphanga iphepha bayafisa ukuzikhipha. Abanye mhlambe sekwalamandla, kodwa imithandazo yabo nezifiso ezinhle ngawe baba, abantu bakufisela okuhle kakhulu. Nami ngikufisela okuhle kakhulu. Ngumprofeti uMandlezulu, unyaze kunyazeke madoda. Usinabathakathi, indoda ephethe amandla ezweni laseGoli, khani mamba.